Ikaze kuri ATV Rwanda, urubuga rubageza amakuru n'ibiganiro by'ubuhinzi n'ubworozi umunsi ku wundi. Muri kumwe nanjye Alice Dusabimana, nkaba mbahaye ikaze mu nkuru y'uyu munsi mu buhinzi. Guhera uyu munsi tuzajya tubagezaho amakuru ajyanye n'inama y'ihuriro nyafurika ku ikoreshwa ry'ibiribwa iteganyijwe kubera mu Rwanda, aho tuzagenda tugaruka ku bintu bitandukanye bizaranga iyi nama. Mu nkuru y'uyu munsi turabasangiza amateka y'umuyobozi mukuru w'iri huriro Bwana Amath Pathe Sene uyoboye iri huriro guhera muri Gashyantare 2023. Ni impuguke mu by'ubuhinzi ndetse akaba n'inzobere mu bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe no kubungabunga ibidukikije. Afite uburambe bw'imyaka irenga 20 ari mu kazi, aho yakoze mu bigo bitandukanye hirya no hino ku isi nko muri Afurika, Amerika y'Amajyepfo, Aziya yo hagati n'Uburayi. Mu mwaka wa 2007 yakoze mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP muri Mauritania, aho yakoze nka Junior Professional Officer. Nyuma yaho kuva mu mwaka wa 2009 kugeza 2014 yabaye umujyanama muri UNDP ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rirwanya ubukene, aho yakoreraga i Nairobi muri Kenya muri Afurika. Yanakoze kandi muri UNDP mu mujyi wa Rio de Janeiro muri Brazil nk'umujyanama w'uburyo bwo gushyigikira ibihugu mwishyirwa mu bikorwa ry'intego z'iterambere rirambye zo kugeza mu mwaka wa 2030 ndetse n'amasezerano y'i Paris ajyanye no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Yigize kandi guhabwa inshingano zo kuba umuyobozi w'umushinga wari ugamije kwihaza mu biribwa food security muri Afghanistan, ndetse yanabayeho umushakashatsi mu kigo cy'ubushakashatsi ku buhinzi cyo muri Senegal. Afite impamyabumenyi cy'ikiciro cya kabiri cya kaminuza hamwe n'impamyabushobozi y'ikiciro cya gatatu mu bijyanye n'ubuhinzi, iterambere rirambye no gucunga umutungo kamere yakuye mu ishuri ry'ubuhinzi rya Montpellier mu Bufaransa. Afite kandi impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri mu bugenge bw'ubuhinzi yakuye mu ishuri rikuru ry'ubuhinzi rya Mekens muri Morocco, n'impamyabumenyi y'ikiciro cya gatatu mu buhinzi, kwihangira imirimo n'uburinganire yakuye mu kigo cy'ubufatanye mu iterambere ry'ubuhinzi mpuzamahanga muri Israel. Dear Delegate and Africa Food System partners, we are excited to announce that the Africa Food System Forum 2024 is coming back to Kigali, Rwanda from September 2nd to September 6, 2024. The Africa Food System Forum 2023, held in Dar es Salaam earlier this year, gathered over 5,400 participants from 90 countries, demonstrating Africa's commitment to achieving sustainable, inclusive, and resilient food system. We invite you to save the date for the Africa Food System Forum 2024, a significant event in Africa's ongoing journey towards sustainable food system transformation. Please mark your calendars for September 2nd to 6, 2024, as it is set to be a key highlight in the world of food system. Stay tuned for updates, and murakazaneza to the beautiful city of Kigali in Rwanda. Reka tubashimire mwese mukomeje gukurikira inkuru y'uyu munsi mu buhinzi kuri ATV Rwanda, tunabashishikariza gukomeza gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Mugira amahoro.